ninga liphutha umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana ekhaya sibhalele nje ngobhuti nosisi bathi banento nje abafuna ukuthi beyiconfesse kuma la on CMTV. Sathi siyacela ke bhuti ukuthi sinyamezelele so khawuleze sifike lapho sibone ukuthi sikuncedisa kanjani wena bhuti omdala. Kahle ndiya understand wena bhuti omdala ukuthi bekumele size last week uyabo pha ukuthi nje siye sabambeleka la sibambezeleke khona yabona wena mfowethu ngoba maninzi ama cases sidila nawo. Umuntu omdala ninjani? Siyaphila njani ba? Ngiyaphila umuntu omdala. Mama niyazi ukuthi size sakukhupha nzima apho ukuthi uzohlala and ngoba umuntu omdala bekazilalele sheme saphumulile. Umuntu omdala sibhalele ngobhuti la. Uyabona that's why bendithi ubuza wena ukuthi sizothini apha that time umuntu omdala benicela nje ukuthi siphe umzuzwana siqale sihlale phansi yabo sizoyincokola kahle le ndaba yabo. Sibhalele ngomfowethu lana yabo umfowethu uthi unengxako nayo ucela ukuthi uma mhlambe engayazi nayo yabo. Sisi unjani? Siyaphila bhuti kanjani? Siyaphila. Usisi kane ngibani yena ekhaya? Asiphe. Oh Asiphe. Okay. My brother konje ngibani endilibele? Thabisa. Oh Thabisa. Ndiyakhumbula man ngoba kusibhalele phayana kwinkundleni zethu zokuxhumana. Futhi Thabisa nanku mama man singaloku siphozisa amaseko mfethu. Bengicela ukuthi simchazele umama ukuthi why silana namhlanje CMTV. So mama la ngibhalele iCMTV ukuthi ngizokutshela because lana sengicabwe isituation. Asiphe isebenzisa la ekhaya but mina naye besiswana. So manje sikathi unasipheke. Ini? Intoni? Uthi kwenze njani? Iyo lento engitshela yona mama. Nakukho kunye. Ndifuna ukukubuza ke mntanami. Xa wenza into enjena ke ngoku mina ndizoyithetha kanjani kumama ka Asiphe lento? Uyayazi ukuthi uAsiphe ndimthathele emakhaya ukuthi azosebenzela la endlini. Ngoku ka sawuqala usenze izinto zakho nzafike ndithethe njani kumama ka Asiphe? Ufuna ndibe ngumuntu onjani kubazali baka Asiphe? Mama. Kube iphutha mama Ibiliphutha la ntoni lo benilenza noAsiphe? Liphutha la ntoni utheka ubona uAsiphe apha endlini wambona ukuthi angaba ngumfazi wakho ukuthi ungamithisa wena. Ndizayithetha kanjani kumama ka Asiphe lento ndiyithetha kanjani kutata ka Asiphe? Uyabaza abazali baka Asiphe ukuthi ngabantu abanjani? uAsiphe wasuka ezilalini. Usuke ezilalini mntanami uAsiphe ezosebenza la endlini. Andilazi elityala bandifaka kulo ngokuba ndizalithetha kanjani ndiyalithetha ndiliphendule njani kubazali bakhe. Ayikona kade. Ndizayiphendula ndiyithini lento kumama ka Asiphe? Hawu Asiphe kodwa benicinga ntoni kodwa nani? Abama sicela uxolo lathi biliphutha besingazi ukuthi sokwenza. Alikho iphutha elifana nelini lenzileyo. Alikho iphutha elifana nelinto abeniyenza ngamabomo beniyiqondile lento. Niyenza nobabili niyenzela apha endlini nami lamanyala wena uniwenzayo. Mama ngiyaxolisa. Mistake yani. Mistake yani. Fala ndamkela imistake osenzayo wena Thabisa apha endlini. Wahlala undenzela imistake fala ndihlale ndizamkela ezi mistake zakho. Ngiyazi mama. Ngaye ngawenza mistake before. Ngiyazi. So mama ngiyaxolisa. Thabiso, khandixelele mntanami. Ndizafika ndithini kubazali baka Asiphe kandiyiqalayo lento. Ndiyiqale ndiyenze njani ndiyithethe ndithini? Asiphe yabona ngokuthi ngomuntu oseqaqeleke ngumama. Kodwa benizokusebenza la ekhaya. Kodwa ngicela ixolo kuwe. Ekusokoleni kwakho Asiphe mntanami, ubonile ukuthi mawuzobuthwala umntana uzomithiswa ngumntana walapha endlini. Khona ungakanani wena kuThabiso? Umdala ne? Mama kuthi simdala. Umdala kanjani kuThabiso kodwa ukwazi njani ulala noThabiso mntanami?
emncinci kangaka kuphinde kuthiwa kufuneka ndibe ngumakhulu. So ukhulelwe wena ngosona 2 months. Sine 2 months mama kuku. Manje sokwenza njani? Last week besiye ku scan. Bene check scan. Bese u check scan. Nalapha escanini bantwana bami niyayiva lento abayithethayo bathi baya ku scan. Andiyazi mina lento abayithethayo. Khange bandixelele. Ngiyayothuka ngoba lithethwa ngoku. Ingxaki mama ngitshelanga ngayo. Cause bengazi ukuthi izokuphatha kanjani if ngakutshela. Yebo. Kwasekucaleni. Ilento bekabi ebize thina my brother mntomta. MTV show. Ukuthi ngizokhona ukuconfess. Ngoku mina funa ke ndimamele lamanyala uwenzayo Thabiso mntanami. Uyandihlukumeza Thabiso kulendlu. Andisho ba. Yenze njani Thabiso ndizawuthini kubazali balomntana Thabiso? Ndithini kubazali baka Asiphe? Ndithini Thabiso? Mama yaxolisa. Kube iphutha kona. Mama yaxolisa. Yebo. Akusuka ukuthi maybe uAsiphe ngiyamthanda. Mhlahla angimthandi just ukuthi Njani ungangithandi mina? Hayi Asiphe mina ngazi ngakuthanda. Kodwa sewasolana mina nawe besizana kuphela. Njani ukusizana mfethu? Asiphe. Manje sesivumelana manje umntana somthini. Apha endlini nami nizele ukuzosizana nenza amanyala apha endlini nami. Ngoba lendlu le yami yindlu le yami lendlu. Ngizokwenza amanyala asiphendu kuthathe kokwani uzosebenza apha endlini. Uzokwenzela amanyala akho apha endlini nami. Dimthi uthini kumama akho Asiphe? Ndenze njani kumama? Wakulinga umtshela mama. Ndizokwenza njani ndingamxela kumama? Umtshela mama lakucela. Phela ukuthi ngimxelele Asiphe umama akho. Uzomela yazile. Kumele yazile kaloku. Mama kodwa axolisa uAsiphe. Fala wena uxolise kugcizothetha noAsiphe uAsiphe athini ndithini kumama kaAsiphe kaxolisayo wena. Ndifike ndithi uyaxolisa kumama kaAsiphe. Mntomdala. Kwenzeke iphutha. Liphutha lana lo nilenzileyo ukuthi nizokwenzela amanyala endlini nami. Besingalindanga ukuthi kungenzeka kanje mama. Besingalindanga besihambisa isikhathi mina. Mara nisebeninga protector ngithi. Manje sekwenzekile. Mase kufanele ukuthi ke ngoku siyohlawula uAsiphe kokwabo. Sizayibhatala ngantoni imali kaAsiphe? Ngale mali fanele ndiphinde ndondle ngayo wena ndibhatale ngayo uAsiphe. Fanele ndibhatale ngayo umama kaAsiphe. Mama siyabalele wena umntana. Xa uzoba ngumakoti ngoku akunanidi obe ehole. Mina mfethu. Ngimthanda nje. Angimthandi. Mina ndizoba nomakoti omdala endlini. Mina Asiphe angithandi. Wena ungangithandi mina. Angithandi Asiphe. Kanti Asiphe wena vele bewuyifuna lento ukuthi yenzeke. Kodwa ndithi ngiyamthanda. Uyamthanda wena? Yebo. Ndizoba nomakoti omdala endlini nami. Butheni ubungafuni intanga zakho? Butheni ubungafuni intanga zakho? Mama ithanda na age. Andinaxesha lothanda ungena age mina. Into engiyifunayo kuthena ngayo yofuna intanga zakhe azamithisa intanga zakhe ngaphandle. Ngoku uyabona soku-involved ingane ke ingane zakwethu niyabona nani yabo. Ngoku uyabona xa sokunomntana sokunomphefumule yabona ngoku umuntu omdala uyakhala uyacomplain ukuthi uzohlawula ngantoni. Wena uzimisela ukuthi wenze kanjani wena bafu ekuhlawuleni ngoba umntana angithi umoshile kuyanyanzeleka vele ukuthi uzumhlawula umntana. Asiphe. Asenze aphushini. Angeke ngikwenze lokho. Niphinde nikhuphe umphefumulo endlini nami. Ngosakudala ngoku. Niphinde nikhuphe umphefumulo endlini nami. Yenza lo nto leyo. Nizayenza lo abortion niyenzele endlini kabani? Asenze lo nto leyo. Uzoyenza phela ngeke ndiyenze lo nto leyo. Uthi uzoyenza. Wethu sobabina ngeke ndiyenze lo nto. Ufuna ukuthini? Kodwa ngithi wena mfethu i-abortion isuke yenze xa ngabe nomama uyafuna yabo. Lo muntu onguyena ophethe umntana. So xa ngaba akafuni yena ngeke izikwazi ukuthi yenzeke. Mfethu. Ubizwe yimi la ngithi. No ngisesayidini lakho mina bala ngithi yebo. Ubizwe yimi la. Yebo. Ongijikeli ne. No ngijikela ngizama uku-understandisa uma. Yebo. Akenze abortion lo. Ngeke ngiyenze lo nto. Ngeke ngisho ukuthi ngine baby mama mina ngisho umuntu. Nami ngeke abethena zamithisa emntanami kanti uyayazi ba umdala kunaye. Uyayibona. Unjena kuThabiso. Ehlisa mama ehlisa uma akodwa Thabiso yabona manje. Mama sorry. Ubaba kubuphi yena? Mama sorry. Mama ehlisa umuntu omdala. Mama. Mama sorry. Mama sorry. Mama yaxolisa mama. Kwaba mistake mama iphutha. Kwaba iphutha mfethu. Funeka ndihlale endlini nami ndihlale ngenyembezi. kuThabiso apha endlini nami. Ndihlale ngenyembezi kuThabiso. Fala ndenze njani ngulo mntana? Mama ngiyaxolisa. Thabiso. Kodwa sithi wena umsebenzi okuyaphela namhlanje. Hayi kodwa ungamenzi kanjani. Usommithisile ngithi baba. Kumele senze ubulungisa. Ngiyatshela musa. Ngeke phela uzomgcode kanjalo. Umsebenzi wakho uyaphela namfethu. Phela
Ngiyakutshela phela ngiqeli. Andindawo. Mara ngabiyang Andizigqotha uAsipho apha endlini nami ngenxa kaThabiso. Ngoba uAsipho uzongisiza ngoba ndiyagula niyandibona abantwana bami ndiyagula. uAsipho uzongisiza apha endlini. Ungiyokuncedayo kuyo yonke into. Uyanginceda uThabiso kwalo uThabiso umntanami akakhona ukungisiza apha endlini. Undishiya apha endlini. Kanti uyayazi yomithisa abantwana ndizamqasha azonsebenzela apha endlini. Kodwa Thabiso masizama iplan mntanami sibone ipiba senza njani ngalomntana. Eplanning ngayo mami abortion ayikho enye. Asase ngiyenze lokho Ngiyakutshela Musa ngicela. Angeke ngiyenze lonto. Ifungwa Bangifuni ngitshela ukuthi ngifuni. angithandi Musa. Uthi ufuna umntana wakho. Angithi ngithese njani ukuthi Wena ngithanda. nomntwana wakho angifuni. kodwa wakho musi lo mntana wena mfethu. Owakho angithi ukhande wena lo mntana. Kanti yima amaspenzi kabani la angene kusitha wakho Uphika ngithi. kanjani umntana wakho Thabiso? Umphika kanjani umntana wakhe emithiswe nguwe? Umphika kanjani? Ndithi kuba masizama iplan sibone ukuthi senzani ngomntana abantu Thabiso. Umntana abantu ufanele abone ukuthi kwenziwani ngesisusu kuyi. Siyobona ukuthi sizayithetha njani kubazali bakhe. Ngoba ndihlala ndisokola nawe Thabiso apha endlini. Ndithini ndihlale ndikhala nguwe ngenyembezi. Sizawubona iplan mntanami ukuthi nizakwenzani ngalo mntana kodwa abazali bakhe ndiyaboyika. Ngoba abazali bakhe ndiyabazi ukuthi ngabantu abanjani. Singakunceda kodwa nalapho umuntu omdala mhlambe sizama ukuthethelela nabo because manje Thabiso umoshile nabalela mangithi usibizela CMTV ukuthi sizokuncedisa ukuthi umama eyazi le ndaba ngithi and ngoku seyiphumile yabo sokumele sibone iway forward and uyamuva umuntu onguyena ophethe umntana uthi yena akakwazi umkhopha lo mntana. That's why nami ngikhuluma iqiniso ne. Ngitshela Fan Square. Angimthandi. Kodwa umntana kanatyala ke. Anithi umntana kanatyala. Okay, umntana kanaqala okay ngiaccept. Angazi ukuma ukuthi izohlala kanjani. Uthi uma kumele nenze iplan ke nibone ukuthi mhlambe kungahlawulwa kanjani lento ndithi singangenelela thina. Sobheka siye kuloko Asiphe Thabiso. Ubizo nabo malume bakho Thabiso basikwazi sithumela abantu kulo Asiphe bazobusizova ngomama kaAsiphe uthini. Malume mama babona umuntu omdala kanje. Fanele ndibaxelela into endizayifihla Thabiso fanele ndithethe ukuthi wena wenzeni apha endlini. Mama, abo malume uma befika la uyamazi ubhuti wakho ukuthi unjani. Wena ubungilala kanjani? Kanti ke la xesha mntana usenza lo mntana kuAsiphe ubungaboyi komalume bakho. Ewe kona mama kumele ngabe ucinge kuqala. Thabiso ngala xesha ubusenza lento yenza kuAsiphe. No umuntu omdala ndiyazi ukuthi mhlawumbe umuntu omdala engakwazi okanye sibafonele kodwa beningathanda ukuthi siye ezilalini nosisi mhlawumbe sokwazi ukuthi siyocelela abazali bakho ukuthi nansi into seyenzakele. Asizukwazi mntanami uyithethe efonini. Ngoba kuyafuneka ndibhekane nabo ngo. Dijongane nabo straight emehlweni. Ewe mama. Ndizobava babathini. Ewe. Nami lento ndifuna ukuba ndidize omalume bakaThabiso. Ndihambe nabo ndibase kulo Asiphe bathethe nabazali bakaAsiphe. Ngiyacela ungambisi lo umdala kungambizi. Wena ufunekayo lo mdala. Uyabetha uzokhwisha wethi. Andizukwazi uyamazi ukuthi umalume wakho njani mntanami. Uyabetha kakhulu. Umoshi uyazazi nje umoshi. Ngoba uyayazi kanhlushwa nguThabiso akayenhlupha apho uThabiso endlini. Ndireportela yena lo mdala. And ebuye emsolve. Abuye emsolve ndizayifihla njani ke ngoku lo mdala. Ngifihla njani Thabiso? Ingxaki umuntu omdala. Benicela mani mama ukuthi singa arrange mhlambe insuku. If kuyakhonakala ke ukuthi mhlambe singa arrange insuku umuntu omdala siyovela thina lena yabona. Singanikhapha thina Smind. Xa ngabe ngoba uyasho umuntu omdala ukuthi yaboyika singaya thina siye CMTV sikhaphe siye kwa Asipha nithi siye ekhaya. Kungcono mntanami sihambe siye na next week Saturday. Oh next week Saturday. Siya next week Saturday siyohlangana nabazali bakaAsiphe. Ndizawuhamba naye uThabiso angeke ndimshiye. No uzomela bembone kaloku. Fanele ukuthi bambone. Ngoba nguye lo kaloku umoshile. Thabiso umntana ongaka bazakothuka nabazali bakaAsiphe. Umntana ongaka uzomithisa uAsiphe emdala kangaka. Hayi kodwa Asiphe nani izinto enizenza ngoba ngumdala kumele ngabe unqabile mhlambe okanye kudala umkhalela nawo. Into mistake esenzileyo angisuku ukutakwa. Mahle sesiphuzile lwesikhalela navele. Kodwa kokusikwenzile mistake. So wena uze emsebenzini la uzophuza. Besemsebenzini. Yeah, mara. Uthi ukuthi abezele emsebenzi ebengazalanga umsebenzi mntanami. Ebezele uzokulala noThabiso wami apha endlini. Kahle. Ayikho into abeyizele emsebenzini ngoba umsebenzi andimnike wona ukuthi makasebenze apha endlini abhekane nami yena ubhekana noThabiso ubhekana notywala. Umntana endizamthini lona. Kodwa mama siyaxolisa. Usilivile iqolo kaloku. Ngoku mama sekwenzekile ngoku sibase sasathini. Wena kuzomela nawe kaloku uzama kukho bani ekhaya kuwena.
Ukhona umama nobaba. Oh basaphila. Oh singakwazi ukuthi sihambeni nawe ube khona kule next week. Akunandaba. Yebo. Ayikho ingxaki apha. Akho. Andazi ke umuntu omdala ngoba benisho ukuthi hey kunzima apha entweni yokuthenga yabo. Andiyazi ukuthi nizawuvela kanjani. So xa ngabe nizofuna ukuba simxhase mhlambe sinincedise yabo singakwazi ukuthi sinincedise CCMTV. Hawu ninganicela abantwana bami nindisize. Yayibona. Nindisize kule nto ndiyenziwe nguThabiso kulendlu. Ndikhathazeke kakhulu. Ngoba uThabiso uhlale ndihluphe ndenza yonke into. Ndihlale ndisima ndimane ndibhatala nezinto azenzayo uThabiso. Yeyokugcina ngokulandenzele yona. Yokundiphathela isisu sika Asiphe emdala kangaka uAsiphe. Ndisayithatha inkomo ezingaka Thabiso kwakuthiwa mandizibhatale kulo Asiphe. Yayibona ke. Ndincedeni bantwana bami ndisizeni. Nosokwenza konke okusemandleni umuntu omdala. Abenisacela nje ukuthi nikezela uBrother King i-phone number yakho umuntu omdala nibe nivala ishow mina ne. Nizothatha leyo number nomfethu so kwazi ukuthi sihambe siyobanceda. Okay guys niyabona nani sifikile la ekhaya umuntu omdala it wasn't easy ukuthi accept lento ukuthi vele umntana wakhe umithisile and umithise isebenze sisebenza kwalapha ekhaya. Into evisa ubuhlungu umuntu omdala ukuthi lo ntombazana usuke le emakhaya eza apha emsebenzini ethi uzofuna umsebenzi and ngendlela izinto ezenzaka ngayo andiyazi nami ukuthi ngizoyichaza ndithi kanjani kodwa sokwenza konke kusemandleni ukuthi simchase ke umama ngoba sokukho umntana okhoyo and so make sure ukuthi mhlambe uzohamba eyokhupha inhlawulo umfethu simncedise kuyo yonke le process. Cha uthi yena akamthanda usisi ngathi abathandani kakuhle asizingenezo kodwa thina into esiyazi esifuna ilungile ukuthi umntana engakhushwa futhi engalahlele engagqibela mhlambe nayo Asiphe sekam-aborta ngoba ebona ngathi umjida akafuni ukuba there for umntana akanatyala and umntana sisibusiso from uThixo. Cha ubani ndimlibele igama lomfana uvele wangcamela izinto kwake umama ukhalela uba mdala lo sisi omthathileyo bazawuthi normally into efana naleyo. Xa ngabe wena mbukela lapha emakhaya khona ingxaki ojongane nawe apha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele lapho on cmtv.co.za ungalibali nokuthi sifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo guys we are CMTV yonke indawo. Ningalibali ke ukuthi nicofe usubscribe guys ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo njengo my brother mhlawumbe umoshile mhlawumbe intombi yakho ayisakufuni mhlawumbe ufuna ukubuyelelana nomuntu wakho nje naba yini ehlangane nomjolo thina sokwazi ukuthi sikuncedise la kwa CMTV. Ngiyathanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Ninga luphutha umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami bambona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le. Nehlisa umoya guys. Mama. Brother King, akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama